salo rastrapati bono Niti Ayogni chuku council achuglaimwng songsa jakha o achuglaimwng 5 months paika montri bokhorok Narendra Modi asalo Niti Ayogni achuglaimwng montri bokhorok sakha jengje lamaji himui tongka abo soisui kaham lamano corona hakotor bemarno jeng mechin rwkha montri bokhorok teibo sakha hakotor ni joto hastebo thansake samang khwlai kheno vikshit bharat ni faisingo kebo kebeng khwlai mangla bosaklaika tongko songlu korok bai kok sawi kaham hamya korok sai manani nangnai bote bosaka hakotor kahamno septongo laithanai bisi jiwa hakotor ni mongkosugo kakha kobangma raida fologi rijaka aboroktebo hakotor ni mongkosugo karnai achuglaimungo vikshit bharat ni map khatorwi reka montri bokhorok Narendra Modi asalni achuglaimo NDA alliance ni faisingo naikolnai Nitish Kumar Pandau phaibai manjak phailia Bihar ni montri okra Nitish Kumar phaiani bagai khorok nei yaksu montri okra Samrat Chaudhary tei Bijay Kumar Singh Niti Ayog ni achuglaimung Bihar ni angai 5 manjak phaibikha India Alliance ni khoroksni montri okra a Pandau 5 manjak phaibikha asane achuglaimung ni simi workout khwlaikha Pachim Bangla ni montri okra Mamata Banerjee achuglaimung ni simi ongkhare kokthum thumnar ni buskango Mamata Banerjee saka achuglaimung 20 minute kok sanani bagai jora reke bini furo tangai 5 minute phano kok sanani jora rulia hanai aboni sakango no mic mathagi rekha hanai koksil samung khwlaikha Mamata Banerjee Bureau Report bokhorok